Naka-vlog down na tayo, mauna tayo doon. Vlog down na. So ito na. Babagbakan na. Babagbakan na, vlog down na. Flag down. Flag down na. Flag down, Kibaol. Okay, let's go. Flag down. Flag down na, flag down na. Flag down. Go. At 40 kilometers na lang. Kapitan Anong, ison na din. Kaya na Malupok Bridge. Ito yung history. Dito dumaan sila di Mahog. The time of the Japanese Imperial Army. Nung inatake ang Philippines during the Japanese War. Get out, ate! Ito yung magandang view dito. Banyaga Bridge. Banyaga Bridge. Kita na nung still on the lead. We are running at 30 to 40 an hour. Yung bridge na sinasabi namin maganda. Ayan o. Ayan. Ayan. Nakikita ang Zambales Fountain. Andyan ang solar sa may Aguilar.
Skating at Western Pangasinan. Cycling team. Wala yung tao. Para may video na may close up. Ayan, si Chris. Si Amandring. Ayan si Rudy. Ayan si Jory. Ayan si Uncle Sam. Our visitor. Ayan. Ayan si Cesar. Sarcano. Ayan si kaibigan. Ayan si Ruel. Ayan si Kapitan. Ayan si Makmak. Makmak Kalilot. Saka si Jong. Ayan si Jong. Ganda ng laban, Cesar.